Oo, gi-profile lagi ka, gi-bio ka, gi-in relationship ka, gi-ID ka, pero wala ka kahibalo nga og naay manguyab niya sa personal, i-deny ra ka, pagkasakita ano, sakit kaayo na eh. Uyab ra mo sa Facebook nya, i-deny ra ka sa personal kung naay manguyab niya. Ako ana, makigbulag na lang ko eh kung mauna. Kasakit anang i-deny ra ta. Ikaw kuno i-deny, dili ba ka masakitan? Ako ana, makigbulag ko eh. Maura po nang i-deny ra tag naay manguyab nga laay. Kung sa pagdugayon, bulagi ah. Daghan pang baye. Samot nag LDR, diha gyud tanang sakit. Pareho anaron LDR mo sa Facebook. Grabe kayo magkunbo. Maingon dayon nga, good morning, nagkauna ka. Nagkauna ka diha. Nagunsa karon. Inig-log out. Bye. Amping pirmi ha. Sus, kita ano eh. Amping pirmi ha. Unya sa personal. Bailain na siya. Agay, pagkasakita. Sakita ano eh. Wala ka kahibalo nga sa oras nga nag-chat mo, tapad pud iyahang kabit. Agoy, pagkasakita. Masakit yun ang LDR kung buot sabton. Kanang magdahom ka nga ikaw ra iyahang gipaabot nga makauban, ikaw ra iyahang priority, ikaw ra iyahang giseryoso, ug ikaw ra iyahang first love. Bisag layo ka sa iyahang tapad, unya wala ka kahibalo nga ang imuhang uyab naa na di ay lain kay lagi dili nimo makita ug unsay buhat niya, ug dili nimo siya makita ug may lain ba siya kay layo man ka. Mahimutang ras ikaw ang tanga, kinagdahom ra ka nga ikaw ra. Unya himan-himan di ay may lain na siya. Ako ana, mangita ganun kog duol. Kasakit anang manana eh. Samot na nang chat-chat, sweet kaayo siya para ingnon nga ikaw ra. Unya wala ka kahibalo sa oras day atong nag-chat mo, tapad pud iyahang kabit. Pag overthink na diya, dugayon pa.